المكان بتاعنا النهارده من مصر الجديدة، من ابو حيدر ملك الشاورما. هو فعلا ملك الشاورما عشان الطعم عنده هناك مختلف عن اي مكان انت اكلت فيه شاورما قبل كده. ومش هتقف عنده على الشاورما بس، لا ده كمان عنده سجق شرقي، وعنده كفته بالصلصه، وعنده كبده اسكندراني والكوبيبه، وعنده مخ بانيه، وعنده مكرونه فرن، وكله كوم بقى. وشويه المانجا اللي بالقطعه دي كوم تاني خالص. المنيو عنده مليان فرايتي كتيره، واسعاره جامده جدا. اظن مفيش حد هيقف طوابير كده لما تكون الجوده عاليه جدا. عموما ده اللي هنشوفه مع بعض، يلا بينا نجرب. بدانا كده الاول بشويه سندوتشات نسخن بيها. بدات اول حاجه بسندوتش البرجر، كان عليه شويه صوصات، وطبعا المسترد عنده عامل اساسي. وانا كمان كنت شايف ان القوطه عنده بياخدها تشويحه كده على الجريل. سندوتش البرجر عنده ممتاز جدا بالنسبه لسعره اللي كان عامل 35 جنيه. ودخلت بقى على السندوتش التاني، السجق الشرقي، برضه مستردة. المسترد عنده عامل اساسي. السجق كان طعمه حلو، بس التوابل بتاعت السجق كانت كتيره، ما عجبتنيش قوي. يعني لما اروح تاني مش هطلب سجق، ممكن اطلب مكانه برجر احسن. يلا بينا بقى نخش على السندوتش التاني. سندوتش الكفته على شويه صلصه كده على رشه المستردة، طعمها كان جامد جدا الصراحه، عجبتني قوي اكتر من البرجر واكتر من السجق كمان. يلا بينا على الكوبيبه اللي كانت محشيه حشو كتير. اللحمه بتاعتها مليانه، طعمها حلو، التوابل بتاعتها خفيفه. لا الكوبيبه حلوه بس سعرها غالي شويه. وكمان عنده كيس الشيبسي، صناعه مصريه 100%. السعر بتاعه 20 جنيه، الكميه بتاعته كتيره، مش شارب زيت، طعمه ممتاز. فانا ممكن اروح هناك مخصوص عشان الشيبسي دوت. ودخلت بقى على شويه المكرونه اللي بالفرن، اللي عليهم مغرفه الصلصه كده، اللي متحيقه ومتخدعه جامد جدا. الصراحه الحشو بتاع المكرونه كان جامد جدا، لحمه في كل حته. المكرونه الفرن عنده ممتازه. ممكن الناس تحس كده ان السعر بتاع الطبق ده غالي ب 58 جنيه، بس لا الكميه ديت مشبعه جدا. يعني ممكن اي حد يتغدى بالطبق دوت. كميه المكرونه وكميه اللحمه لا بجد تمام تمام. ندخل بقى على اهم حاجه موجوده عند ابو حيدر، ملك الشاورما. انا خدت سندوتشين، واحد ساده وواحد بالخلطه بالطحينه بالبقدونس بالطماطم. الميزه بقى هناك ان الاتنين بنفس السعر، الواحد ب 43 جنيه. الطعم الاتنين حكايه، اللي بالخلطه والساده الاتنين كده تحس فيهم بطعم الشوي بتاع اللحمه، اللسعه بتاعت اللحمه اللي موجوده ديت. وكمان الميزه ان اللحمه ما بتشدش خالص بجد. لا هو فعلا ملك الشاورما. هو ده بقى فعلا المحل اللي تروح له مره واثنين وثلاثه عشان تاكل شاورما، حتى لو مكانه كان فين. الشاورما عنده طعمها مميز جدا. يلا بينا بقى نحلي باحسن حاجه موجوده، عصير المانجا. سعره غالي قوي بس حلاوته فيه وجودته جامده جدا. المانجا كلها قطع، مش عصير، لا مانجا حرفيا. واحنا مش في موسم المانجا. شايفين تقل المانجا عامل ازاي؟ قطع. طعم المانجا، سكرها، كل حاجه في المانجا طعمها حلو. فعلا ابو حيدر واحد بس.